Bojana, a iz Podgorice informacija da će Udruženje roditelji ove godine organizovati humanitarnu akciju Podijelimo jer zajedno možemo više s ciljem da se djeci iz socijalno ugroženih porodica pomogne da se pripreme za školu. Više detalja čućemo od naše gošće. U pitanju je Ivana Dukić iz Udruženja roditelji. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Akcija je već počela, ali tako? Jeste, akcija je počela 1. jula i trajeće do 31. avgusta. 9. put po redu, znači već akcija Podijelimo jer zajedno možemo više. I ono što je jako bitno napomenuti je od otvaranja igračkoteke nedavno u Nikšiću. Akciju sprovodimo ove godine po prvi put i u opštini Nikšić. I kako sada oni koji žele da pomognu djeci iz socijalno ugroženih porodica se pripreme za školu to mogu da urade? Šta treba da donesu i gdje? Doniraju se uglavnom školski pribor, očuvane knjige, garderoba, obuća. Sve to mogu donijeti u prostoriji igračkoteke Razvojnog centra, ulici Bracana Bracanovića 74a od 9 do 20 časova. Što se tiče Nikšića, potrebno je pozvati na broj 063 493 493 i dogovoriti se sa koleginicama o prijemu donacije. A što se tiče ostalih gradova? I ostali gradovi su naravno uključeni u sve to. Znači imamo i slučaj da smo pomagali djeci i porodicama iz ostalih opština, kome god znači pomoć potrebna i podrška, mi smo tu. Što se tiče drugog dijela pomoći, može se uraditi na način tako što će se uplatiti na žiro račun Udruženja roditelji ili eventualno neke knjižare, dječjeg butika, prodavnice obuće, gdje ćemo mi kupiti znači pribor ili sve ostale potrepštine za mališane, objaviti donaciju i fakturu poslati uplatiocu. I koliko je porodica na vašoj evidenciji kojima je potrebna pomoć za Na evidenciji Udruženja roditelji je trenutno 334 porodice sa oko 700 djece. Znači to su uglavnom porodice koje su na rubu egzistencije, dosta njih živi u barakama koje su neuslovne, bez struje, vode, kupatila, znači bukvalno nehumani uslovi života. Veliki broj djece živi samo sa jednim roditeljem, dosta njih živi u hraniteljskim porodicama, hrane su u narodnim kuhinjama, korisnici su MOP-a i tako dalje i tako dalje. I treba im zaista puno i novca da se pripremi dijete za školu, a završni događaj bit će i ove godine u Delti. Jeste, Delta City, zadnja nedelja avgusta mjeseca. Donatorske korpe će vjerojatno biti postavljene i na još lokacija, o čemu ćemo obavijestiti naknadno javnost. A jesu li do sada se javljali donatori? Kakvo je interesovanje da pomognu? Pa imamo već nekoliko donacija što nas jako raduje i nadamo se većem odzivu ljudi do kraja, naravno, akcije. Šta još sprovodite tokom ljeta? Uglavnom, tokom cijele godine mi sprovodimo znači, neke aktivnosti, radimo na podršci u obrazovanju i na socijalnoj integraciji djeci i socijalno ugroženih porodica. Kod nas je na evidenciji za podršku pri učenju, recimo u programu učionica, družionica, trenutno 40 djece sa kojima rade grupno, znači rade u grupama oko 40 volontera i još toliko djece imamo na individualnoj podršci pri učenju. Tu volonteri sa njima pomažu im znači, da savladaju školsko gradivo, da rade domaće zadatke, druže se sa njima i motivišu ih da i nakon osnovne škole nastave školovanje. Da prosto ne odustanu od školovanja kad završe osnovnu školu. Sada bi pomogli da se sve te aktivnosti nastave. U vašem Šnajderaju se prave i ove lijepe trake koje ste vi donijeli. Skranči trakice, to je inače i poklon za vas. Hvala. Cik-cak Šnajderaj, Udruženja roditelji, socijalno preduzeće Kreativa Lab. To je naš proizvod i posredstvom Cik-cak Šnajderaja, odnosno iz tih prihoda, finansiraju se neki od servisa našeg udruženja koje pružamo. Zaista prelijepa traka. Koliko koštaju ove trake? Mislim da su €1,5 po komadu. Da, eto, na taj način možete, dakle, ukoliko kupite jednu ovu traku, pomoći da se sve aktivnosti, sve one radionice zanimljive za djecu koje organizuju Udruženje roditelja, koje su uvijek besplatne,
da podržate da i dalje budu realizovane. Za kraj ćemo još jednom ponoviti našim gledalcima koji žele da pomognu djeci socijalno ugroženih porodica da se pripreme za školu, gdje mogu i šta donijeti. Prostorije igračkoteke i razvojnog centra, znači u ulici Bracana Barcanovića 74A od 9 do 20 časova. Onda prostorije igračkoteke i razvojnog centra u Nikšiću, prije toga poziv na broj 063 493 493 ili posredstvom žiroračuna udruženja roditelji uplatom znači novca ili na naš žiroračun ili na žiroračun bilo koje knjižare, dječjeg butika, prodavnice obuće i mi ćemo svakako vam mogu se i obratiti putem društvenih mreža i sajti tražiti informacije. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Ja bih ovom prilikom isto iskoristila da pozovem sve ljude dobre volje da doniraju, da se uključuju u akciju, da ostvarimo ovaj humani cilj, a to je da svako dijete u Crnoj Gori ima jednake šanse za obrazovanje. A 700 djece čeka na vašu pomoć. Hvala mnogo, Ivana. Hvala vama.